Tuita na mbere Minister wa biashara kaunti ya Meru Mugambi Maingi nekite karo na tongere bangwatano ciari mpaka wa Meru kwariria wamba bambuni burabutitha na mbere kuongeleka kiri iwanda bya kaowa kiri karoki Maingi nkulukina ureti arimi na tongere bobe thire baina ukiri na kinya wetera nkulukina tuthirikari ya kaunti ne mabango yo kwitha na mbere kuthia kaowa ndene ya kaunti ya Meru kulukira Meru County Coffee Millers nyuma ya kithiki na ndike mutindo kuthire kiyukunini o KPCU ariwe ni boaka kithikenge ntere chachari kira kikethero kikithira aremi kaowa kaiteno kano MC wa Bo Central ayubundi awete ate kuri na tongere bomone de bate kwenda aremi kwithira baiki kaowa kire niyo KPCU untubura kuwa bate bathere kwithira bakinye lu wiki ya kaowa ko kire kithi kecharia ende bakenda wiki kire niyo KPCU ira ithirite ikiemberwa ni thirikari nene ukelukira Minister Iwanda Peter Munya Murethi Gregory na kulikithia ntetoi Mutongeri wa barani ni bunge ya kaunti ya Meru Ayubu Bundi na menerete bunene mathina na nkushanira murimi wa kawa ukurukira riguru ria koraga ikakawa kawe katika new KPCU na njina ria bamba ire charia wa ndini ya Mwanganthi Mente Central ni mbarera kuma ntuku ya mbere ria thirikari ya jukire KPCU kuma njarine cia Meru Coffee Millers na gutuika new KPCU yatwikire nendo ya kibara katika thirikari ya kaunti ya Meru na ministry ya urimi na Iwanda ire tongeri CS Peter Munya nkushanira murimi ari mundu ne guru ria kawa kawe gutonya na bamba na ciaca ire rumirite urimi bobo the county government ya Meru itete komborera Meru Millers nyomba ile ciari cia pamba nyomba cia mtoro ikwete wetwa munga bagwikombora icho baranenkere antu baria masto jatena machincha kuthima chithimo atumachintura tukuru utemire rikwe kaowa kionde kiraiga atumirika ku on the process ya kwithiria mwananchi kawa kara kawe murimi kaowa gintugu kionde ngarame uyonde igakamato yonde yuthuranwe irekirwe murimi kuruki ni arungamiri bai Iwanda bibia kawa bara ugete atongera ba society siji kaba kugura wiki kawa konge gitete na wendi barimi ketho no thuri ni hantu bakuthurite ucoke kwa mateka wakao uguri na mbecha ketho wita wiki ka murimi na hara guntuti gintu kino kirinya kawa geta kora inye insurance yonga batinio ekaungaranti kawa kauga geta kaurira nao murimi aringa mungu rutero ngine yo thirikari ya kaunti ya Meru nikite mucemana na tongera ba societies 70 kuma kaunti ya Meru rungu rwa Meru Coffee Millers barabara rutirwe kuma KPCU na riu ni bagikite gukombora kiwanda kia bamba gia gaito chare wandini ya Mwanganthi Mente Central araba ugete rungu rwa marije majwe jeta bakambire kuthia kawa karimi bao bakibore kugia wirekero kiribo bora thirikari ya kaunti ya tu promise arimi bakawa ate bakuthia mubango jo kuchwa into bya kurima bina bayire ndiguru na ninge nkoroki bibi into bibya kurima itabyo dawa fertilizer na loko abo tuyamo tukachwirwa loko ikubua premises ira yari ya pamba na ara gaitu ina store nyingi na store ndongi ina nyawe bridge na ina obisi ndongi na twakombora yonde kenda tumba kuritangugi ire ara ritagwaja uju wo arimi bakaigwa kawa kao gakathiwa nontu nya machine na ndini kwa assembled negita in less than 30 days ntuku ithio kurwa 30 kithikiu gikethera gikiritanguge na tukenderea Meru Coffee Millers ikenderea kuritangugira ira ita ya gutethia arimi kubathira kawa kao na weza Brown Babu mukaririgiti wa Meru Millers auga utungata bora bunde baeja na gau kabere no bugita na mbere kinyau barathamire kashimondo ereo na mbeshe irio itina mareikire farmers and banzi ereo bareta parchment kou batwe ni katurathamira turari lakini ngugino area andiko no bara nkurukikire mucemano jojo ne baririte thina ya wamba wakawa rwangirwa ukaria bagikawira ne kuongera njera wakiri factory ciji na barimi bakiure gwika insurance yakawa kao ntubore MC Ayubu Bundi oritie ngabana kiraito muronge kuritakanywa kawe ikurire wagegebo na wamba wakawa brawita na mbere mwaka mudruka wakaetere kaguru factory nako ketaka katongia ntubakai na haru ikawa kamunene nako no nturo imwe kuonania ura wina mantu ya uro yukire kawa kaguru last year no ho yukite kawa kangeno ndo factory u ai watene ne amoire ko wankwenda ku office NDCI na account commissioner Meru tafadhali ne nyanga bana keri tumurugira batu wakera ya mantu ya ndo antu bara pongo abalingikite imake ugire bakaguru ne atori bawe ne umairira munani ne atori bawe ne umairira ndire akawa kayukwa kawa kageta mwaka yukathira najua kangi kaire rimba kali makange na kwageta na ngavana kiritu ugote aria irio kachoka kwaria kairi irengu jeno cyanja gwijire goro rero ngabiri bako waka murimi wagutiwa gwitarira ni murimi mwanya kawa kau ore kwenda baite ya urimi biashara bwawe
nkiripotera Nteto Shaweru Bitamurithi Gregory. Eba Greg na kuma kirinte tono tokuria nkuchanio atatekanio KPCU na Kithike County MCC kachumba kuithia urimi bokawa ita na mbere kwa neba tukulukira 40321 ukiambira na QS kana nona nketha nkithoma ntumiri cia kura tuweta na mbere na Nteto chietu tuweta na mbere